Salibonani, mina ngithandekile Moyo, ekhaya kuseKhezi kodwa ngakhulela eGwanda. Umsebenzi engiwenzayo khathesi ngingumlobi, ngiyabhala ama-articles for ama-newspaper achiyeneyo. Ngangile column ku-Sunday News and then ku-Standard newspaper i-column ye-environment. Khathesi ngibhalela i-Mail and Guardian as a freelancer. Bengibuye lapha kuyali i-program trainer abantu on leadership. So mina njengomuntu obhala indaba ezikhangelela amalungelo abantu, ngatshelwa ngomunye ukuthi kule program enje apply lawo uzame. Ngathi ngi-applyile ngaqala ngaswela, ngafakwa ku-waiting list and then I think someone dropped out kumbe khona okwenzakalayo ngezwe lami sokuthiwa buya lawe. So sengifunda okuningi ngokuba lapha. First of all ngahlangana labanye abantu abangama-journalists who have been in the business for so long, ngoba mina angizange ngifundele into zokubhala. So ngithola ama-skills amaningi ukuthi ngibhale kanjani indaba zami ngcono, lokuthi izitori ezinye ebengingazikhangeli engingazibhala iziphi. Thank you. Okubhalayo wena uproject olayo ekhaya? Engikubhalayo mina bengikhangelele kakhulu indaba ze-Gugrawundi ngoba yizo ezingihluphayo kakhulu ngenxa yokuthi ngivela endaweni lapha i-Gugrawundi eyenzakala khona and i-affect abantu abaningi. So kuyangihlupha emoyeni wami ukuthi udaba lolu alukaze luxazululwe, lokuthi abantu lokho bengama-victims of into eyayenzakala more than 30 years ago. So nxa ngibhala ngiyabe ngibhala ngitshela abanye abeselizweni lethu abangaziyo ngendaba leyo. Ngibhala njalo ngizama ukuthi sifike endaweni yokuthi sesivumelana ukuthi udaba lolu singalusolve kanjani, ngoba into yokuthi sikhohlwe ngayo ayisoze isebenze. Kulabantu abafelwayo, kulabantu abangela ama-birth certificate, so ama-victims they are still suffering from into eyenzakala kudala. Yikho ngibhala ngalolu daba.